Koe tau whakaroanga huki pui ngangau H1N1 koe katoa tue mahina he whakahoho e whahi malolo seno ki tau tanga te motu ki wata ke maua i te huki nei. Ka hoku mai ki mga nei, ko mole atu ai wale seu tangata ni ko maua i te huki pui nei, ka kua talhau le tolu, nā kai la mita ki lahi e te whakaroanga, ha koe taha whakaroanga le tolu ni whakahoku ai ki tau aonga ki whahi te whakamole. Ko nā kai toko longa lahi e te whanau ni ko mauai e tau whakataanga ki mauai e tau huki pui nei. Kai talahau ai he takitaki he whahi malolo seno koe ātai na he tangata ia ki whiwhili koe maua poke nā kai. Kai lata ke mauai tau puipianga nei mai tau malolo seno. Koe whakaharanga nei ko hawhangi fuki alo tolu ki he tau ni we mai ni silani kai ke kua mai ki he motu to maua fuki i alo tolu kai ke kua manako. Ko lata he talahau he takitaki whahi ho malolo seno ke whakaonga tau wai nei ne kua fuaki mai noa he mdakau WHO. Kai aua ne ke mou noa ni wai nā kai whakaonga hakoe na tomitaki la ke hoko ke he mahina haian wali. Pihea ia Anne McLean, la he vai ne moa mai he WHO ke au whia usi tō te motu wai whalu tangata laf ki lunga fuaki kau mai whafo. O hoa ki he talahawi ia kai ke kua whakaonga usi e tau huki pui nei ne ke whakamole atu fuaki tau tupe kai ke kua liwa ki atu.